Бұл дүниеде Алла Тағалаға башы үйінің ең ұлысы, Алла Тағалаға болған ибадаттардың ең Алла Тағаланың астында ең биігі бұл Алла Тағалаға болған дуа болады екен. Бейіш тозақ бар екенін ескерту момындарға пайда береді. Саясатчы бір бийлікке жеткенде мен тура жолды таптым деші мүмкін. Спортсмен, чемпион болғанда мен тура жолды таптым деші мүмкін. Bir саудагер, миллионер болғанда мен ұшы тура жолда кетіп атам деші мүмкін. Құдай деп жашап қалғанда, жүректен Құдайды сүйіп қалған ұшындай сезімменен жашаған ұшыр, ошондай келіп қалдың ба, сен демек тура жолдасың. Bir тоғандар бардығыбыз ұшы дуаға көп көңіл бұрады. Қолыбыз айды қармап алса дағы, қолыбыз күнді қармап алса дағы, дуа қылғанды, Алла Тағалаға жалынып жалбарғанды жашауызға адат қылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Жаратқан Алла Тағалаға мақтауларымыз, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салават саламдар айтқаннан кейін, құрметті мұсылман бір туғандар, Алла Тағалам бүгінгі жұма күнімізді Құдай Тағала құтып қылған болсын, дуаларымызды қабыл қылсын, ел жерімізге Құдайым тыныштық, аманшылық берсін. Бұл дүниеде Алла Тағалаға башы үйінің ең ұлысы, Алла Тағалаға болған ибадаттардың ең Алла Тағаланың астында ең биігі бұл Алла Тағалаға болған дуа болады екен. Адам баласы 5 минуттан кейін емне боларымызды ешкіміміз білбейміз. Дүниедегі миллиардтаған адамдар өзінің ертеңгі тағдырын білішпейді. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала ошо қияматтың қачан боларын Алла Тағала ғана біледі екен. Адамдың ертең емне еш қыларын Алла Тағала ғана біледі. Ошындай бір сырлар бар екен. Bir туғандар ошоға таянып тұрып ошындай алсыз екенбіз, дайма Алла Тағалаға дуаға болған мұқтажыбыз, Алла Тағалаға жалынып жалбарғанға болған мұқтаждығыбыздан дағы артығырақ мұқтаждық болбойт екен. Бирок кейбір учурларда адам екенбіз, табиятыбыз ошындай жаралыптыр. Bir учурлар келет екен, бізге кичине чөнтөгүбүз толуп қалса, кичине көңүлүбүз куунак болуп кала турган болсо, акырында Кудайдан алыстап, дуалардан алыстап қалады екен адамдың табиаты. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала «Вадаккир файинна зикра танфаул муъминин». Сен ескерткен, Алла Тағаланың ұлы екенін ескерткен, Алла Тағаланың құдіреттің ниесі екенін ескерткен, сенің алың еш нәрсеге жетпей қаларын ескерткен, қиямат күнін бар екенін ескерткен, ар бір алған деміңе, ар бір чайнаған наныңа, ар бір ортаған суыңа ертең барып жооп берер тұрған күн бар, бейіш тозақ бар екенін ескерткен, ескерту момындарға пайда береді. Біз туғандар ескерту менен болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мына 15 қылымға жақын уақыт мұрын келгенде, азыр біз 21-ші қылымда адамдар космосқа ұшқан учурларда ушундай үсті-үстіне майкөл, сүткөл болған заманда жашап атабыз. Бірақ пайғамбарыбыздың учурунда ушундай жоқчылық эле адамдар ачка болгонунан ашказандарын өйдө түрттүрүп, астына таштарды тиретип ошону байлап коюп жүргөн сахабалар болгон эле. Ошондой замандарда келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 3-төн 5-тен киши ушинтип отургузуп 2-ден кишини тарбиялап отуруп мына дүйнөгө ушинтип бизге чейин динибиз жетип келген. Биз туугандар ошон үчүн бардыгыбыз ушуга ишенели. Качан Курандын аяттарын эскертүү катары кабыл кылып, Кудайымдын сөзү экен, ушу хадистер пайгамбардын сөзү экен, ушуну эчейинчи ушуга кулак салайын деп биз жүрөгүбүз менен эсептешкенде, анан туура жолдорду табат экенбиз. Эң туура жол адам баласы ар кандай ойлонушу мүмкүн. Саясатчы bir бийликке жеткенде мен туура жолду таптым деши мүмкүн. Спортсмен, чемпион болгондо мен туура жолду таптым деши мүмкүн. Bir саудагер, миллионер болгондо мен ушу туура жолдо кетип атам деши мүмкүн. Бирок баарыныкы туурадыр. Бирок эң туура нерсе кайсы десе, бул Кудай астында пайгамбардын жолунан адашпай жашап калганда, Кудай деп жашап калганда, жүрөктөн Кудайды сүйүп калган ушундай сезим менен жашаган учур, ошондой келип калдыңбы, сен демек туура жолдосуң. Bir туғандар бардығыбыз ушу дуаға көп көңіл бұралы. Қолыбыз айды қармап алса дағы,
қолыбыз күнді қармап алса дағы дуа қылғанды, Алла Тағалаға жалынып жалбарғанды жашауымызға адат қылады. Алла Тағала дуа қылған адамдарды сүйеді. Құран-ы Каримде Құдай Тағала: "Ва иза саалака ибади анни фаинни қариб, уджибу дауатад даи иза даан, фалиястажибу ли ва лиюъмину би лааллакум яршудун." Ей Мұхаммад деп пайғамбарымыздан, сенден адамдар мен жөнінде сұрашады деп. Бардыбыз Құдай жөнінде сұрайды екенбіз. Құдай қандай болады? Ал қантип жаратады? Анын тағдыры, анын авалы болауы, анын ақыры болауы деп Құдай жөнінде сұраулар болады екен. Сұраулар болады екен. Ошонда мен жөнінде сұрашады. Ошонда сен айтқының, мен ар бір адамға күрө тамырынан дағы жақынмын. Ушундай адамдын жанында жақынмын. Егер алар мага дуа кылып менден бир нерсе сурай турган болсо, мен дуаларын кабыл кыла турган затмын деп. Ушинтип сен адамдарга кабар бер дейт. Бир туугандар, биз Аллах субханала таала бардыгыбызды жараткан. Жараткандан ашып эчкимибиз эч жака кете албайбыз. Адамдын бир чектүү нерсеси бар. Адамдын кудурети да чектүү болот, акылы да чектүү болот, мүмкүнчүлүгү да чектүү болот. Бирок Аллах субханала тааланыкы чексиз. Алла таалага таянып жашагандан анан туура жолдо болгон болобуз. Келгиле Алла таалага дуа кылганды баарыбыз дуа кыл деп коебуз. Баягы азыр бизге динибиз, Кудайга шүгүр, мына дин ойгонуп, жаштарыбыз мечиттерге толуп, жаңы-жаңыдан келип атат. Бирок адамдарда көчөлөрдө алхамдулилла, иншалла деген сөздөрдү жаттап алышты. Бирок ошону пайдаланып, адамдарды алдап жүргөндөр да бар. Бир туугандар, мусулман болобузбу? Толук мусулман болгонго аракет кылалы. Кудай Тааладан сурайлы: Алла Таала мени жүзү кара кылбагынын. Бир ушу динди пайдаланып, ушу акылымды пайдаланып адамдарды алдап, ушинтип ырыскы жыйнап калгандан Кудайым сакта деп. Алла Таалага канчалык таянсаң, ошончолук Алла Таала сени колдойт. Бир туугандар, келгиле биз качан нафсибизге, акылыбызга, күчүбүзгө, айла амалыбызга ушинтип таянып кеткен учурларда адашат экенбиз. Келгиле ушу дуага азыркы учурларда дуа кылып кой, бирок дуанын маанисине түшүнүп алалы. Дуа деген эмне? Даа ядуу деп араб тилинен келген сөз. Даа деген чакырды деген, мындай чакырып атат деген сөз. Жакшылыкты чакыруу, жамандыктан сактоосун Алладан суроону бул дуа деп койгон. Бир учурларда бизде Советтер Союзу болуп, коммунисттер басып, адамдардын башын айлантып, ушинткенде дуа десе мынтип адамдарды ушундай нерсени элестеттирип койгон. Дуа десе эмне? Башты айландырып салат, үй бүлөнү бузуп салат, сыйкырлап салат дегендей ушундай түшүнүк калып калган адамдарга карасаңыздар. Бирок дуа деген эмне? Жакшылык суроо, жамандыктан сактанууну суроо деген бул дуа болот экен. Аллах субханала таала дуа кылган пендесин жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силер дайыма ушундай дуаны кайсы учурларда көп кыл десе, ырахат кезиңде, проблемаң жок учурда, ден соолугуң беш болуп турган учурларда, чөнтөгүң акчага толуп турган учурларда, эч ким сага тийишпей, жүрөгүң ушу тынч жашап аткан учурларда көбүрөөк дуа кыл дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir hadisinde man sarrahu an yastajiballahu lahu inda shadaidi wal kurab falyuksiru du'a firraha. Kimde kıyınçılık uçurda Allah Taala anın duasın kabul kılıusu kimde süyündürse al rahat kezinde probleması çok uçurda köp dua kılsın deydi. Bir tuğanlar bizde adam balası uşundayız. Başımızga kıyınçılık gelgendече Kudaylawagan men ateistmin, men uşu Kudayыңды taanыбайм деп жүргөндөгү дуа кылат. Kudaydan bir жараткандан, bir күчтөн жардам сураганга аракет кылып калат экен. Ар бир адам. Муну көзүбүз менен да көрүп атабыз. Кудай Таала мына ушу жума күнүндө Алла Тааланын уйлук ушу 7 күндүн ичинде, 7 күндүн мырзасы, 7 күндүн төрөсү деп жума күнүн жаратып койгон. Жума күнүндө кимде-ким ихлас менен дуа кылса, сөзсүз дуасы кабыл болот деген мааниде хадистер бар. Ушу күндөрү мына көрдүңүздөр, мусулманбыз, мусулманчылыгыбыз фарзыбызды аткарабыз деп канчалаган адамдар келип, кыбланы жүздөнүп отурабыз. Келгиле ушул жерде биринчи дуабыз ушу болсун. Кудайым жаман күндү көрсөтпө. Алла Таалам мага темир торду көрсөтпө, бир зынданды көрсөтпө. Ар кандай адамдын астына барып,
ар нерсеге жооп берип, сенин фамилияң, имяң деген сурака мени түшүртпө Кудайым. Кудайым жаман менин урук тукумумду түрмө көрсөтпө деп бардыгыбыз дуа кылалы. Алла Таала эч кимди жаман күн көрсөтпөсүн. Бирок көзүбүз менен да көрдүк бир туугандар, практикалык жашоодо мен деген, мен железныймын, мен сынбаймын деген, мен ушундай эч кимден коркпаймын деген адамдардагы эки жолу сурак болгондочу мечитке чуркап келгендерин көрдүк бир туугандар. Мен деген байлар келип, ушул жерде корголоп, адам деген ушу жардам сурап калат экен көрдүк. Көчөдө салам бергиси келбеген адамдарды да көргөнбүз бир учурда. Адамды адам катары көрбөгөн. Бир аз кыйынчылык келген учурларда мечиттерге келип, ушу бир жараткан бар ошой, Кудайым деп эсине келип калганын көрдүк. Бирок антип эске келиш эмес, бир туугандар, келгиле, Алла Таала бизге эмне деген ниматтарды берген. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Кур'ан-ы Каримде ушул аяттарды биз кичине студент кезде кичине араб тилин үйрөнүп, бир аз Кур'андын аяттарын түшүнүп, хадистер түшүнүп калсак түшүндүк деп жүрүппүз. Бирок Кур'андын аяттарын, пайгамбардын хадистерин жашоо түшүндүрөт экен бир туугандар. Бул арабча билиш менен эле түшүнүп калбайт экен. Арабча билип түшүнгөнүң ал текстти түшүнөт экенсиң. А жашоодо жашап түшүнгөн такыр башкача. Бир туугандар, Кур'ан-ы Каримде ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алла Таала берген ниматтарды, Алла Таала сага берип койгон жакшылыктарды сен санап отурсаң санагына жетпейсиң дейт. Санагына кантип жетпейт деп ушинтип ойлончу элек да. Санагына жетпеген көрдүңүздөр. Кече эмне деген оорулардан өттүк. Коронавируста бир туугандар ооруп аткандар, Кудайым, ушу демим кирип кете турган болсом, ушинткен адамдарды көзүм менен барып сүйлөштүм. Ушу бир дем алып кала турган болсом, демим ушу аппаратты алып сала турган болсо, экинчи күнөө кылбайм деп. Адамдын ушу деми ушу өпкөгө кирип чыккан эле ниматын санап отурсаң, санагына жетпей калат экенсиң. Бир туугандар, көрүп атабыз, адамдар биз 6 саныбыз аман, акылыбыз иштеп, мечиттин адресин таап, ушул жерге келгенге колу бутубуз иштеп, ушул жерге келип атабыз. Шүгүр, канчалаган адамдар, баягы мына ушундай бир адамды көрдүм, жашы 50-55 жаш киши. Ушинтип коляскада отурат экен, бак, жүрөктө стенд, оору, авария болуп буттары жарабай калган коляскада. Анан мен барып, байке, жок дегенден жума намазга келип турбайсыңбы десем, ошентип көздөрүнөн жаш агызып туруп, мени алып барган киши жок болуп атпайбы дейт да. Карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, больницаларда канчалаган кишилер жатат. Бардыгы шүгүр кылалы. Шүгүр өзү дуа болот. Кудайым, ушул нерсени берип атасың, башканы бербесең да тойбогон заман адамдын табиятын, адамдын нафсисин эч нерсе тойгуза албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн лау кана ли ибни адам вадихан миназ-захаб лаптага вадиятан миназ-захаб. Эгер адам баласына бир кокту, эки тоонун ортосун кокту дейт, билесиңер. Бир кокту алтын берсең, экинчи коктуну каалайт. Экинчисин берсең, үчүнчүнү. Адамды тойгуза албайсың. Ла яшбау илля бит-тураб. Адамдын нафсиси адамды бир гана топурак тойгузат деген. Жер алдына барат, топурак гана тойгузат экен адамдын көзүн. Бир туугандар, бардыгыбызда ошондой нафси бар. Жок, мен антпайм эмес. Бир астан кийин адамдарды көрдүңүздөр го. Бир учурлар бар, мына бул аталарыбыз жакшы билет бир туугандар. Бир жумада бир жолу ысык тамак ичип эле ушулар чоңойгон, ушулар ушу жашка келген. Азыр көрдүңүздөр, эмне деген замандар болуп атат. Эң кедеймин деген адамдын үйүндө бирден машина токтоп турат. 4төн 5тен көчөгө чыгып болбой калды, көрдүңүздөр. Көчөдө проблема, машинеден жүргөндөн машинеси барлар көп болуп атат, көрдүңүздөр. Ушундай токчулук замандарда жашап атабыз. Бирок адамдар тоюп атабы? Дагы бири-бирине кызыгып, андан кымбат машина алам, андан кымбат үй алам, андан кымбат кийим алам деген менен жарышып атат. Бир туугандар, бирок ар бирибиз ушул жерлерде шүгүр деген нерсе, кимде ким шүгүр кыла турган болсо, Алла Таала арттырып берет. Көбүрөөк дуа кылып, көбүрөөк үйрөнөлү. Эми адамдарды 3кө бөлүшкөн аалымдар. Дуа кылууда кээ бирөөлөр дейт, Алла Таала нимат берет, Алла Таала байлык берет, Алла Таала ага бийлик берет, Алла Таала аны ушинтип туруп бир даражасын көтөрүп коет. Бирок ошол нерсеге текеберленип, ал нерсе дуа кылбай калган адамдар болот дейт. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Алла Таала силердин Кудайыңар, мага дуа кылгыла, мен силердин сураганыңарды берейин деди дейт.
Andan keyin innellezina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Eğer mağa dua kılgandan tekebberlenip, koyçu men özüm ele kılıp alam, men bardык nerseni akılım menen taap atam, men kıyım bolgon üçün uşuga jetip atam degen sezimler жүрөгүнө kirip, Allah Taala'nı unutup kalgandar, bir gün gelet Allah Taala uşunday kılıp esepteşet, çırıldatıp tozokko kirip ketet degen. Ekinci tür adamlar innahum kanu yusari'una fil hayrat ve yad'unana raghaban ve rahaba ve kanu lana khashi'in. Uşunday adamlar bolot, alar jakşılık iş kılganda jarışışat deyt. Meçit kurup tur, menin de baylığım var, men de meçit kurayın. Bu atenesini sıylap atat, karaçı. Atenesine kılgan mamilesini karaçı, men de atenemde sıylayın. Karaçı bu tuğanların çoğultup alıp çay verip atat. Koy, men de tuğanlarıma mamile kılayınçı dep, jakşılıkta jarışkan adamlar bolot. Alar uşunday dua kılışat, Allah Taala'dan ümit kılıp, Allah Taala'nın azabından korkup dua kılışat. Bul kişiler kimler? Allah'dan çınığı korkkondur deyt. Üçüncüler bolsa Allah Taala'ga jalınıp jalbarıp daima Allah'ın seziminen çıkarbagan adamlar deyt. Bir tuğandar Kuday Taalam bardığыбызды göz açıp jumgançalık uçurdagı Allah Taala'dan ajratpasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılat ele. Kudayım meni göz açıp jumgançalık vakıttagı nafsim menen jalgız taştaba dep. Nafsim menen jalgız taştap Allah Taala'dan uşunday ayırıla turgan bolsоң, ошентип туруp adaşıp, akılına tayanıp, tabiatına tayanıp, tapkan baylığına tayanıp, başka nersene tayanat ekensin. Kuday Taala özünden ajratpasın. Ar bir baskanımızda Allah Taalam özü koldogon bolsun. Anam bir tuğandar duanın uşunday şartları var. Duanı kantip kılış gerek degende birinci şartı daima ihlas menen. Jönelep oturup dua kılat, Rabbana atina, bul dua emes bir tuğandar. Köçöde gördüңүздөр jönel dua kılıp koçu, amin dep koygon menençe. Bul süretünde duadır. Bir tuğandar dua degen жүрөктөн çıkat. İhlas menen deyt. Bir ihlas degenem ne? Allah Taala'dan başkanı elestetpey. Kudayım özüň ulusun. Kudayım kudrettin bardыгı özüңdün kolunda. Sen dünyada hazır kança milyard adam bolsa, oşo milyardtın bardыгı birigip kеңешip, maga jakşılık kılayın dep gelse dagı, birok sen kalabasan kılbayt, gelbeyt oşo jakşılık. Eger oşonun bardыгı birigip turup maga jamandık kılalı dep maga uşintiп ataka kılıp gelse, birok sen bolsoň sen alardın ziyanı tiybeyt degen toluk işeniş bolup turup ihlas menen kılgıla deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ad-du'a huvel ibada. Dua degen bul ibadat deyt. İbadat menen oynobaylı bir tuğandar. İbadatka katуу söz da tiygizbeyli. İbadatты mintip uşu Allah Taala boğu namazdı ibadat kılıp koydu, acılıkты ibadat kılıp koydu. Uşunday ibadat degen nerseler Allah Taala ibadat dep atadıbı? Boldu bul ıyık nerse dep özübüzdün tilibizdi tartalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua bul ibadat degen. Bardık nerselerdi bir tuğandar жүрөгүбүз менен esepteşip duanı da koşondoy bir ibadat katarı kabul kılıp daima dua kılıştı. Allah Taala nasip kılgan bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada emnele menin duam kabul bolbay atat dep şaşpagıla deyt, gördüңүздөр. Kebiröbüz dua kılabız, mintip atam, menin dualarım kabul bolbay atat deyt. Biri Allah Taala kantip kabul kılat, anı özü bilet eken. Suraganыңдай сүрөтүндөй кылып бериши мүмкүн экен. Сураганыңды сүрөтүнө окшоштуруп андан артыгыраак кылып бериши мүмкүн экен. Карасаңыз сураганың келбеши мүмкүн экен, бирок Allah Taala кайдан билесиң? Сенин башыңа келе турган жамандыктарды тыйып салганын кайдан билесиң? Allah Taala мүмкүн ошо дуаңдын урматы менен сен сурап аткан нерседен сенин башыңа келе турган жамандыктарды ошо дуаңдын күчү менен Allah Taala'ga жалынып жалбарууң менен аны тосуп коет дейт. Ошон үчүн бир тугандар эч убакытта дуам кабыл болбой атат деп айтпагыла дейт. Үчүнчү нерсеси эч убакытта бир тугандарынан кол үзүп, бир жатындан чыккан бир тугандарын ошентип колунун сырты менен сүрөп, адам өзү күнөөлөрдү артында кылып, Allah Taala арам деп койгон нерселерди кылып туруп анан кылган дуалар кабыл болбойт дейт. Dualarım kabul bolot dей турган болсоң, биринчи күнөөлөрдөн сактан. Күнөөлөрдөн Кудайдан корктум, мен уурулук кылбаймын, мен калпычылык кылбайын,
Koyçu men biröөнü aldabayın, men biröөнün uşak kılıp argimdin ortosun buzbayın, men kalp aytbayın, men kişi öldürbeyin, men kişiге jamandık kılbayın dep günöөлөрдөн Allah Taala aram dep koygon nerselerden saktan. Andan keyin bir tuğandarың menen, özüңdün tuğandarың menen mamilеңди üzbөy turganan duba kıl, oşente turgan adamdın dubası kabul bolot deyt. Dagı bir nersesi bir tuğandar, oşo duba kılıştan murun dinge gelip atabızbı, meçitlerge gelip atabızbı, özübüzdü özüң oňoňoňgo hareket kıl deyt. Gelip durup ar kim özün özü oňoňoňgo hareket kılsın. Ar kim özünün napsisin özü jakşı bilet. Gelgende gebiro kalp aytkandy jakşı göröt. Gebiro jönüne jalkooluktu jakşı göröt. Gebiro uğruluktu jakşı göröt. Oşondoydu özübüzdün kemçiligibizdi özübüz jakşı bilebiz. Birok biröөнün astında adam balası moyununa albayt eken, kemçiligin moyununa albay turaberet eken. Birok bul dünyada özübüzdükün bilebizbi? Kuday astında moyunubuzga alıp turup, oşo nerseden arılganга hareket kıl deyt. Oşentken adamdardın duvalары kabul bolot degen. Kur'an-ı Kerimde innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala bir kavmdu özgörtpöy, oşol kavm özün özü özgörtmeyinçe deyt. Özün özü tarbiyalamayınça, özü mından keyin koy men Kudaydın jolu menen jaşaymın. Allah Taala görsetip koygon jol bar eken. Allah'dan korkup jaşaymın. Biröөгө zulumduk kılbaymın. Ata-enemdi kakşatbaymın. Adamdardın kargışına kalbaymın degen nerseni koy men tüz öyrömün. Men jalko bolboymун dep özün tüzdөгөнгө hareket kılıp turup duba kıla turgan bolsa, Kuday Taala dubalaryň kabul bolot deyt. Eň akyrky nersesi Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem ud'ullaha ve antum muqinuna bil ijaba wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Siler Allah Taalaga duba kılgıla, oşo duba kılbatkanda Allah Taala oşo duamdy kabul kılat degen işeniçiňer 100% bolsun deyt. Bul bolboy men günah kılıp koydum elimde, men kantip ele uşu bolsun degen dualar kabul bolbayt eken. Antkeni Allah Subhanahu wa Taala uşunday kudrettin iyisi bolgon zat, al nerseni özübüzdün keypibizge okşoşturbaşыбыз kerek. Allah Taala berip koyöret. Allah Taala meni bul dünýäge jaratdyby? Uşunday suluu süretdi berdibi? Uşunday baktılуулuktu berdibi? Jön jaratbayt. Allah Taala meni korgulbayt. Menin alakan jayıp kılgan duamdy sözsüz kabul kılat. Uşuga toluk işengile oşol uçurlarda dua kabul bolat degen. Alımlar duanın kabul boluşuna dagı 2 şart koyot. Birinci şartı duanın kabul boluşuna 100% işenesiň. Ekinci nerse jegen tamagın adaldan bolsun deyt. Bir tuğandar jegen tamaktarыбызda adaldaylı. Karasaňızдар köçelerde uşunda aramdar birbirini aldamay. Bunu menen uzakka barbayбыз bir tuğandar. Gelgile toba eşikleri biz gözübüz jumup ketkençe tobanın eşiklerini Allah Taala açıp koygon. Bardığız dua kılalı, жаңылдым, жаздым. Gebir uşuntip жаңылgan nerselerini sen kabul kıl. Kudayım tobalarımı kabul kıl dep Allah Taala'dan toba kılalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlar innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah Taala ulu zat, al tazan gana nerselerdi kabul kılat. Ve innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Taala peygamberlardy emnege buyrugan bolsa, jürögünde imanı var adamdardı da oşoga buyrudu. Allah Taala uşunday dep aytdy. Ya yuhar rusulu kulu minat tayyibati ve amalu saliha. Inni bima ta'malun alim. O peygamberler, siler taza nerselerdi jegile, adal nerselerdi jegile, jakşı işlerdi kılgıla, silerdin kılgan işiňerden bardığın Allah Taala bilүүçü dedi deyt. Bir tuğandar, peygamberlarga buyurulgan nese, bizge de buyurulgan nese. Taza nerse degen emne, peşene termenen, uşu güç menen, iştep, adal jol menen tapkan akçaňardy jegile. Taza nerselerde, adal nerselerde jegile deyt. Duanın kabul boluşuna uşu adal nerseler eň negizgi sebep bolot eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oşintip oturup saparda jürgen adamdardın duası kabul bolot bir tuğandar. Saparda özünün mekeninen alыс jürgende adam hiç kimge işenbey bir Kudayga işenip göçöde menin tayakem jok, menin çoňatam jok, menin bir jerde kırışa kıla turgan menin ministr baykem jok, balançam jok. Çoçun jerde jürem dep turup Kudayga
түз жүрегі байланышқандығы үшін сапарда жүрген адамдың дуасы қабыл болады дейді. Емен сапарда жүрген бір адам чаштары уйпаланып, чаң басқан, ушундай сапарда жүргөнү белгилүү, жүдөп калган, өзүнүн чоочун жерде жүргөнү белгилүү болгон бір адам келет дейт. Колун сунуп, я Аллах, я Рабб, о Кудайым деп дуа кылат. Бирок ва мат'амуху харамун, машрабуху харамун, малбасуху харамун, ва гудия бил харами фа анна юстажабу ла. Анын жегени арамдан болгон болсо, ичкени арамдан болгон болсо, кийгени арамдан болгон болсо, азыктанганы дагы арам болгон болсо, анын дуасы кантип кабыл болот дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир туугандар, келгиле, дуабыз кабыл болсун. Мен карыган кезимде какшабайын, карыган кезимде төшөктө онтоп жатпайын, келип туруп оозума суу тамызып койчу деген тагдырлар башыма келбесин. Балам какшатып, балам айбан экени же бала экени билинбей калбасын. Ушул дүйнөдө адамдар мени ит катары көрүп калбасын. Ушул дүйнөдө какшабайын. Кыяматта Алланын астына барганда жүзүм кара болуп, калайыктын бетин карай албай калбайын дей турган болсок, бир туугандар адал жолдо бололу. Арам жегендин дуасын кабыл кылбайт. Канчалаган адамдарды көрдүм. 20 жыл бир туугандар, мына дин үстүндө жүрүп атабыз. Врачтарга өпкөсү ооруган, бөйрөгү ооругандар барат. Милицияга бирөөдөн таяк жегендер барат. Биздин диний адамдарга жанаң ушундай моралдык жактан аксагандар келет. Бир учурда менмин деп Кыргызстандын мен биринчи ондугунда баймын дегендерди көрдүк. Аягында тагдырлары эмне болуп калганын көрдүк. Бир туугандар, мен деп ушу бийликтин чокусунда жүргөн адамдардын үйүндө бардым. Бир туугандар, бир учурларда ушундай атын атабайын, көрдүңүздөр. Куран окуп койчу деп бир абышка айтты. Барсак ушундай кызматтарда иштедим, чоң министрликтерде иштеп, анан карып калган кези адамдар советтик доор, балдарды эле тарбиялай албай калган. Барсам кичине Куран окуп отурдум, эски үй, дасторкондо эч ким жок, мынтип чай койгондо эч ким жок. Таң калып отурсам, аябай анан көңүлүн ачып, баягы чоң кызматтарда жүргөн адам деп көңүлүн көтөрүп отурам. Бир кезде эшиктен бир баласы келди. Ушундай городской бала, мен курду. Балам, чоң атаңа Куран окутуп атам, түшүмө кирип калды. Какой Куран деди, көрдүңүз. Ар жакка кирип кетти. Адам денемен, бир туугандар, денемен муздак терчип кетти. Ошондой баланын барынан жогу, бир туугандар. Көрдүңүздөр, ошентип какшаткан, ошентип туруп сенин атаң ким эле деген баланын барынан жогу. Бардыгыбыз тарбия белели. Бул дүйнөдө бир туугандар, адамдын рахат кеземине, адамдын кызматы эмес экен, байлыгы эмес экен. Карып калган учурларда балдарын көрүп көздөрү кубанып, балдары мечитке шашылып, балдары адалдан ырыскы таап, атаке деп баласын сыйлап турган келген, ошондой таянычы болгон эң чоң бактылуулук. Келгиле, ошондой бардык нерсенин акыры билинет. Футбол аянчасында чуркай берген менен толчок гол киргизген эң негизги нерсе. Жашоодо дагы эң акыркы минутуң, жашоодо бардыгыбыз өлөбүз. Куллу нафсин заиқатул маут. Бардык жан ээси өлүм шербетин татат дейт бир күнү. Ким кандай татат, Алла Таала билет, бир туугандар. Келгиле, ошо өлүм шербетине барган кезде эң акыркы демде ла илаха иллаллах, о Кудай, сенден башка Кудай жок, мен сенин кулуңмун, сенин диниң менен жашадым деп дүйнө менен коштошуп кетүү эң чоң бактылуулук экен. Буга жетиш үчүн эмгек керек, бир туугандар. Дайыма Кудай деш керек. Ал жөн асмандан түшө калбайт. Ар бир жүрөгүбүздүчү дайыма Кудай менен байланыштуу кылалы. Кудайыбызга ишенели, Кудайыбыз бизди таштабайт. Бир туугандар, келгиле, бардыгыбыз дуага байланыштуу бололу. Алла Таалам иншалла дуаларыбызды кабыл кылсын. Кудайдан жалынып, жалбарап суранарыбыз, эл журтка тынччылык, мусулмандарга күч кубат берсин. Бобу мына мекенибизде турабыз, бардыгыбыз мына чет мамлекеттерде жүрүп атабыз. Бир туугандар, ушундай мекенди Алла Таала бизге ушинтип туруп насип кылган. Дүйнөнүн ушу жыргал жерине алып барып койсо дагы 10 күндөн кийин киши тажайт. Бул жерде туулуп аткан топурактын үстүндө, ошо Кыргызстандын топурагынын үстүндө туулганбыз. Бир туугандар, ушу мекенибизди сыйлайлы. Эртең бир күнү мына эгемендик күнүбүз келип атат. Бардыгыбыз мекен эгемендик желбиретип, желекти ал муну менен бүтпөйт, бир туугандар. Келгиле, мекен сүйөбүзбү, дуа кылалы мекенибизге да. Ушу мекенибиз тепсендиге калбасын. Ар ким келип биздин балдарыбыз кайра ушу ар кимдин эшигин шыпырбасын деген нерселерди бардыгыбыз дуа кылып, балдарыбызга өмүр тилейли. Эли журтубузга тынччылык, аманчылык берсин. Ок атылбасын, бир туугандар. Келгиле,
uşu egemendүүлüktün astında turup Allah Taala'dan jalınıp jalbararыбыз. Биздин урuk тукумубуз 70-нчи 100-нчү урuk тукумубуз да өз мекенибизде жашасын бир туугандар. Ушул жерлерде Кудайым иншалла мекенибизди, элибизди бирөөнүн астында тизе бүктүрбөсүн. Allah Taala bardığımızda koldagan bolsun, dualarımızda kabul kılsın, bekem iman bersin. Allah Taala'm jaman sınavlar mene sınavasın. Eki dünyanın baktılı oluğun ar bir nasip olsun bir rahmetke ya.